يا أيها الرسول ala ko ya ikide لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ako senna muhammad akani huzunu mamun bikseria kafiri ala من الذين قالوا آمنا ko بأفواههم mo wala mamun ko alli man yara udawla ولم تؤمن قلوبهم musku malli man ya ومن الذين هادوا ani ka bo mo wala mamun kara yahudiyawi سماعون للكذب galum me ba jugudo سماعون لقوم آخرين kama kulo wara la me bawdo لم يأتوا utina senna muhammad ma fiyo يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ko fuka kuma ka foka so buka kuma ka yelama ka ba aflashula يقولون إن أوتيتم هذا kuna فخذوه ko na usana ni na yomine وإن لم تؤتوه فاحذروا na mo sonni na ko toyi ومن يرد الله فتنته aidan ومن يرد الله ala فتنته imani jarabilin ni فلن تملك له من الله شيئا ay to foy maraka bo ala yoro la foyla أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم na mun be mo ala ma nyini ko dusukun sanya ko ra mun dana ku nango yare kama لهم في الدنيا خزي yebu de bu yenye na mayina ولهم في الآخرة azabun azim ko walla jaba bilel babu la harajo do ne سماعون للكذب ala bo ngalom memba jugudo أكالون للسهت sammauna ala wazni fa'aluna am memba jugu abo jore la أكالون للسهت mi usaboy apa munawa babo ko ko min men tu saboy ko ko to ala ka haya min de kullama adwa alahum mashawfi kuma kamu kita أكالون للسهت haramu dumba jugudo asukutu ode suraten jugu arabuka ibn abbas ni min an sukuti kala arrasha al-rishwa suraten jugu ode asukutu ode ka jugu ne haramu ne kalte bela jeli فإن جاءوك فاحكم بينهم ako sena mo admi nanu ma iga kitika woni nyogonche أو أعرض عنهم wal mai ku ko donga buma وإن تعرض عنهم ako ni ko donga buma ولن يضروك شيئا afitoro foila وإن حكمت ala islam فاحكم la khiyarola ni yahudiyan no nani nofe uka kitila na ka die ka kititi ko ni nyonche na ka die ku genga ta ku toyi na donc asi doko ayen ko musikat ka tu sera ka boy ni wati asora kira le khiyarola ni yahudiyan no na atma wajira ka al yahud yahudiyan min be na sigilo islam jamana ka na bi ni so ma sara islam wi islam ya tembele jele mi bole aka وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ako ni kiri ka woni nyonche ga kititi ka woni nyonche ni chen إن الله يحب المقسطين ya sawa ala ma tielonge ore la adama de ni kara kiri tigalai al qudatu salasa kramu sallallahu alaihi wasallam ako kiri tigalai sabai isnan fi nar wa wahidun fil janna flabi jahannama ko kelen de bido al janna ko al qadi na faraki kara al qadi bara sawale ngal man banu nun be kadaw majid ka te kiri tigalai u banu mi mo kan bugali sababu klambera jelen boro de la الله أكبر ka bugali sababu be boro de la fa ka te kiri tigala fa tikai yala makara ka kuma kamewa ko kiri tigalai fulai sabai flabi do jahannama kono kelemi do aljana kono amma al-awwal rajulun arafa al-haqqa wa jara fil hukmi fa huwa fi an-nar الله أكبر ma mi chendo ka sura ki je ijena ka bo chema ko bi jahannama kono o mo ko la lana rajulun kada lin nasi ala jahalin ale tikiti era ale tikiti done na le ko tikiti tika ku fere ka ku jandoro ka sina ko nin kana keda no fana do jahannama kono الله أكبر fatuma mi do aljana kono o de rajulun arafa al-haqqa wa qada bil haqq man ni kendo e klaka kiti tiga ni chen o de bita aljana kono الله أكبر wala abu zarrin akacha gelaya abu zarrin alamin ku bi wujub maza as-sadaqa ale abu zarri ya raka mazhabu de ni ala wardi maka bai kelin ta tedle ni maulidi ala ka dun abu zarri ka mazhabu ya wala ani sabo ko manyana abana sai na umar ka wati daga tere war mi bi bolin islamu de jedo ita mo ya kai na wuri wajibi wala ka mazhabu kira ko abu zarri afi bi sai kel ibi bolo kele taishu faridan wa tamutu faridan wa tubasu faridan ibi bolo kele ibi sai kele ibi kunu la harajo do kele islamu ka boto hawazina kelala
unuka so ubuka so ka ubuka bolikana ubuna yala Abu Zarri su dalenka di Madinah Ramsa afatura rabuga tarada saranda de la casa wala san islamo se mato ba so rayno sabo sera kuma mo we faramina ka jo ko wala kad sadaqa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam unzur kayfa at-tarikh yu'idu nafsahu isara bi kay rasul yin faramina Abu Zarri su kuna dorogo to kirai tempo wallahi kirai tempo ati indi don ko Abu Zarri ma ko bis ibu balul kele Abu Zarri balula kele aku bisa kele fa kele ndale flaya wallahi kirai tempo amma la harata de wa guna kum la hara jodo kele o Abu Zarri na ka chegele don mi kira digina Abu Zarri kira ko kata mu konnana ko kata fu sahala ka mun doni jibrila jigina kira ko Abu Zarri ko ko ngande ya ko na so wahyu bi kana fa kira garla kata wahyu lame donc kira washile bagata ke wahyu ga giri ala ko ja ko inna sanulqi alayka qawlan thaqila qur'ana ga giri de nabi man ko qur'ana ka fitini Allahu akbar qawlan thaqila ni qur'ana ko me digi kira ka ajigin to aka ka to daba sanfe adaba bela jere mi firu duguma illa na qata qaswa ona kira ka nyame ba ko nyame ma ko qaswa ane ko muna fa ko na bara do fugo duguma o kele ko mi sa ko nanguna fa ko na bara na qatul qaswa kira ka nyame to qaswa ko na bara do fugo duguma wa yi digi to kira ka karena na ko Abu Zarri ko kira ki watile na ko mo ne kira ko Jibril ta ko ni Jibril da ko mo nyana kan ko tugodi ko na kana ni so jani ngam mandu kan ko tugodi akoni man mata la yushrika min ummatika fa huwa fil janna ni ga mande ni sarana ma fala para ala ka bi dal janna ko Abu Zarri ko ga tugodi wa in saraka wa in jana anna yushe ne ga janna ga bi dal janna ko tugodi kira da aku kira aku coba ni aku ala dia apa nyana kuni mami sarane Muhammadu mandon cala ama fla para alaka ka bu dal jana kono Abu Zarri ko wa in saraka wa in zana Abu dal jana kono hal na yishi chama daga jana o ke Abu dal jana kono kira Abu dal jana kono akka Abu Zarri segera ko hal na yo ka Abu dal jana kono ka Abu dal jana kono ka segera tu ni aku Abu Zarri ko Abu dal jana kono chiko de kira Abu dal jana kono ala rakmi anti Abi Zarri in terekelenka majaya ala ba dal jana kono ba jana ala abade mo ko mama mi ya biya ke ka bara bi dal jana kono kira ko ma shiga bara ta dal jana kono fana ala hina na mami na ka la dege ada ma de fon be min bi ni yayi ala ka ne mana ni yayi shera ka ke fon be min bi na da ma de shera ka ke ala ka ne ma wulo la de ba da de ko hali shi ye sa ko la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memang belum lebih kok enak boleh boleh memang dari saya sudah ada orang cukup apa boleh atas syariat kayak syariat ini ala buat tulisannya buat tulisannya syariat ini atas syariat sani at-tabliq wa ikra cukup Allah sama sabana at-ta'lim ay kalala nani na at-tawfiq ay berse maki kase ga fi dala mo do bi da tulu bolo kase la ilaha illallah do qudrati ay se di ma kase da ko akala ga tawfiq ki ga berse maki aworona abkila ga al-qubul abkila ga niyya tuguni awolona na al-mudaafa abkila ga sarata mandima akila ga jidi ga dubule ga dima wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha nye fɔn fɛn min bɛ yen bato la n'i y'a ye i b'a kɛ ala ka nɛɛma wolonwula b'a bato jukɔrɔ kana se ka fiyɛ ala ka bɛɛ sɔrɔ dɔn a ko cogo di o tuma o Abu Zarri an bɛ Abu Zarri de kan ka na hali bi ni Abu Zarri n'a ka cɛ gɛlɛya a taara kira fa ko ya Rasulallah istamilni a ko kira nana kan kɛ juge n b'a fɛ kan kɛ kadi de ko aku Abu Zar, ya Abu Zar, aku anta dhaif. Wallahi kira pula ko Abu Zar. Ya Abu Zar anta dhaif. Aku Abu Zar ya la fulano. Wa innaha amana. Aku ala kadana yalidu. Wa satakunu khizyan wa nadamatan yawm al-qiyamah. Ko abdel le guni nim sai la harajo do zizu bolude. Funi mami ala ka hakka dala.
solo ka tene ala ka kate aqulu dorone bi kisi donc وجاء في الحديث أن حديثا فنكون تقولي من ولي القضاء فكأنه ذبح بغير سكين كوني ما من كرا تادي كريتيكا لاي كابو كوني كرا كابو كومي كانتيكا كسرام بروتي o kantiga le model juma amore ni lisa kabo ngati jamate ko ngolo bokati donc ala kambe sama mama zamani na ala fe ananya mugo mamu ngene ala yulu tawliya anga justice kuna amani na ala fe ya rabbi ala ka jamana do hene dula ko panta ka hato ka ni ka duma ala ko ya rabbal alamin hakaza bismillah وكيف يحكمونك وعندهم التوراة أبسنا ما ننو كيتي كني يتوغدي كسرة توراة بوبولو فيها حكم الله على كيتي بالا ثم يتولون من بعد ذلك وكلا كأكون نبلا جلهم كفه وما أولئك بمؤمنين على بكون ننتي مؤمنون إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور على كأني توراة جري فيها هدى كان وأكون عن النور يحكم بها النبيون نبيهم بكيتي كناي الذين أسلموا للذين هادوا الذين أسلموا مامون يردي ألما للذين هادوا مغوية مامون كرا يهودية ويقولوا كيتي كناي والربانيون والأحبار أني بدو كلابو والأحبار أني كرا مغباو يهودية وكرا مغباو أقول لما الأحبار نفر عبد الله بن عباس ما كنت هبرو الأمة هبرو الأمة ما يهودية وكتوني بابا أقول لما الأحبار nga afara Abdullah ibn Abbas kele ma ko hibrul umma Muhammad man dum kan dabaji atele ne uben dabaji ma bismillah بما استحفظوا من كتاب الله على من تغني منو كما على كتاب الله وكانوا عليه شهداء أتروا يرك رشيرك لا تخشوا الناس واخشوني على كان سلام مغونيا كسرني عليه ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا أكان على كبكو على القرآن آية وكان فلين نيس ونجاشرين أقرأ كان كنيه دوغو كنيتا ومن لم يحكم بما أنزل الله كل ما من مكتيك نفني على يفني جيل فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الكافرون على قولوا كافرون وكتبنا عليهم فيها على كان يسوي توراة أن النفس بالنفس كفني أبو توراة كنا نيجوا جدا أن النفس بالنفس كوني بفقانين بلاسلا والعين بالعين نيه مغني كيني بيشي والأنف بالأنف نيه مغني تيجي نيو بيتيجي والأذن بالأذن نيه ما فلو تيجي فلو بيتيجي والسن بالسن نيه أني كاري نيمي كاري والجروح قصاص جرو تو تجرو سنا بولا ومن تصدق به فهو كفارة ومن تصدق به نما من غايا فرنا ناتاي نما ياتيجي كلو تيجي والما يا نون تيجي والما يفند كالا تصدق بأفايا سرقة جنامة كاكا سرقاتي كاجي ألما وهو كفارة له ألاه كفارة يا إيكاي رشوا لهم كمانيا كوجه نمما ومن لم يحكم بما أنزل الله على كل ما كنت تكني على كجيك سوي فأولئك هم الظالمون على كل اللي يركون توانيا ناوي يا سوا فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون كاتوي كلني فأولئك هم الفاسقون ولا سياسة أبو شكر الله ما شاء الله أيوة لك مثل الرابع وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى قوله فأولئك هم الظالمون وكتبنا عليهم أما فهو وكتبنا عليكم نكتين دو عنده ببركة لنايا أكو ألو تلقى يا واجبيا يهوديوكا عنده ببركة لنايا نكتين محمد منتم النفس بالنفس نيني فغني بفغنوني والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص نكتين ما من متبناك قوان يولودك كتيرو أم ببركة لنايا أنا دلويني بي ما أنا واجب أن نودك ولكن ما سلما الشريعة من يرو تشامدو مصادر التشريع نكتين نسلما يكون نايبا كتين من فرق يرناني بالا بيبني لوكا ibada min furo alquran nima kiti soro ibani as-sunna nima soro al-ijma' yusro kajina al-qiyas nimu defana ko fana masadir wara fana be kitibe min ka bo yoro mununa Allahu akbar ndati na sama obema me adodi fleni shar'u man qablana
alaw tara kiti minu di mantun temenu makorole amese ko lu do fana na je ka anga kiti anga bi kiti mina ka bola amese ka Musa sharia min dira Musa ma wala sharia min dira Isa ma ani mantun temenu bien vrai que ante mantun kile na ala ka kuma kandu tuma dara amese ko laje ka baraka noy aywa na sharu man qablana abitla ka ta shi roma saba ibala je kana fodro ko sharu man qabla de ni tuma dɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ kiti dɔw bɛ yen ala y'a wajibiya u kan ka tila ka wajibiya anw kan o tuma na kuma caman t'o la i n'a fɔ sun bɛ cogo min na ne ye sun di ka lajɛ ala ko cogo di ne ye sun wajibiya u kan i n'a fɔ n y'a wajibiya mantu tɛmɛlenw kan cogo min na o tuma na kuma caman t'a la an bɛ baara kɛ n'a ye o ye kelen sharuman kabilana na tuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ kiti dɔw don ala y'a wajibiya u kan maa tilara k'a fɔ anw ye ko n y'a wuli ka bɔ aw kan aw kana baara kɛ n'a ye i n'a fɔ mantun tɛmɛnenw ni sɔfɛ tigi ka fini sɔrɔ ala tɛ min wajibaw kan i b'a tigɛ de jiko tɛ k'o la ji tɛ yen n'o y'o ka sun don anw bɛ sun donna cogo min na a tun tɛ ten dɛ n'i ye sun tigɛ une fois que n'i dara ka sunɔgɔ ka ban ka wuli o ye sun daminɛlen fo ka taa se sini ma bilen e dɔ bɛ wuli i bɛ sun tigɛ i bɛ tila ka suguri don i bɛ tila ka sunɔgɔ ka tila ka wuli cogo cogo n'a ye ja n'olu tun ye sun tigɛ n'i sunɔgɔra ka wuli ka ba dɔrɔn a banna sun daminɛna o tun ye manto tɛmɛlen ta ye an ka so bɛ tɛ wa mɛ o ye sharuman kabilana ye ala de ye wuli ka bɔ an kan mɛ problème bɛ yɔrɔ min na na ala taala ye kiti nin wajibaw kan n'an y'o ye kuranɛ na wala hadisa la a m'a fɔ anw ye ko an ka baara kɛ n'a ye a m'a fɔ an ye fana ko n y'a wuli ka bɔ aw kunna o de ye problème yɔrɔ ye an bɛ baara kɛ n'a ye wala an tɛ baara kɛ n'a ye i n'a fɔ nin aya in ala ko ale y'a wajibiya yahudiyaw de kan mɛ a fɔ nasi tɛ min b'a yɛrɛ k'a fɔ a wajibiyalen don anw kan dɛ an bɛ baara kɛ n'a ye wala an tɛ baara kɛ n'a ye ala tɛ k'a fɔ wa katabna alayhim mɛ sun t'a la ko cogo di kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum o y'o bannen an fila bɛ su olu sunna an fana bɛ su minnu tɛmɛna n'o ye gɛlɛya bɛ minnu na an yɛrɛ ye dugawu kɛ wala tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablikum ala ko fa'altu mɛ nin don ala de ko k'ale y'a wajibiya yahudiyaw kan a m'a fɔ k'a y'a wajibaw kan an bɛ baara kɛ n'a ye wala an tɛ baara kɛ n'a ye o de ye problème ye dɔnnibagaw nana bɛn min kan tant que n'a nana an ka kuranɛ kɔnɔna na ni fɛn tɛ yen min ni a bɛ silamɛya diinɛ sɔsɔ ko baara bɛ kɛ n'a ye o de kama an bɛ baara kɛ n'a ye ala ka hakilima d'a ma. Aywa jazakumullahu khairan. Aywa Dr. Karande ay mafahimu dama fi ilm al-usul ay usulu fama dama tahaddasa مصادر التشريع الإسلامي من أسلام يبدأ تيروكا كاجرا فنان به متفق عليه وربي مختلف فيه شر من قبلنا أبولا شر من قبلنا وكذلك قول الصحابي والعروف والمصلحة المرسلة والاستحسان والاستسلام استصحاب هكذا دون يابانين يا ورد فلين هكذا دون بوين أنا جارو من أولي شر من قبلنا وهو أصل من أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك مذهب أصل دلو بتاع دلو تعرف مبان مذهب مالك أصل تعرف دلو مغا شر من قبلنا أبال أستاذ كرامك مانا منك وهكذا جزاكم الله خيرا. أيوة ألك فهمنا كل ما ألك أدام وكفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم. ألك وكفينا أن يلبتلك وتعرفوا كبمنا كان وكفينا أن يتبلك كاتو تعرفوا كبمنا لبتلك أما هو كاتو نكرا دبورك كرا دوتواكو وكفينا أن يتبلك على آثارهم ننوكا سيدنا عيسى ابن مريم دين سيدنا عيسى تقرأ ننوكا مصدقا لما بين يديه من التوراة. أيوة أنا مغا شيخو بكنا الخليفة الأكبر شيخو بساكا بسم الله. مصدقا لما بين يديه من التوراة. أكو قرآن بكتابه تنتقي من قرآن ينوي التوراة. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. أكو الإنجيل دي عيسى مكان دبالاني نورو. ومصدقا لما بين يديه من التوراة. إنجيل فانا بكتابه تنتقي من قرآن ينوي التوراة.
وهدى وموعظة ani للمتقين kanda ani wajuka ala nyesra bawi وليعظم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ala go injila tiku ga kiti ke ni fenya ala e femin jiguka ومن لم يحكم بما أنزل الله ne muhammad kiti ke ni fenya ala e femin jigi فأولئك هم humul fasiquna akma faulaika humul fasiquna ko ulu de chani kala wala sisa anu min ko mo ye ayo ka bit ngola ka ko ambi jamana min kono yara anga jamana kiti ke ni qur'ana yi kaga ko me amuna do ne ayen kono wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna wa anda ka turu yere ana ka turu yere ana tan bela dilen di tigani islamiya kitu de tiga ko de ko jamana ka kiti o de tigani islamiya ka nyete e ka du kono anga furu ko nyowo ana la da ko nyowo ami baraka ni fon fe mi ami baraka na bela dele ta hata do wadi to shari ami sharia ko do mamunun bano ko na masawulu de bi doni kono na femi e famon tay o be deba jamana ka ke dawlatan islamiyya jamana wal maslama jamana te wala ko bo jogo de la ala ka be sababa to hakka sa insha Allah Sheikh Ahmad taliku do biye wa man lam yahkum nawa wala sisa do bi to do de bala ki hakki to ala ini jamana min kono no jamana nun ti baraka ni islamiyya sharia fu bi baraka ni luwa were sharia ba ni to ni kiti tiga no kiti nani qur'ana qur'ana ke ikana da ka tigelena abana no kera dore kisira ka boni ni ayi ye ya tige cigo ba jurul aywa kiti ko ne autai aba tige cigo min kada ya amma tige ni qur'ana tai wa ya tige ni ne ma janna ya bana me kisira ka ba ne da ala kai bo cigo la ga tige ni kiti ni de ala tai e ga klaka o mina ko ke chen ka klaka do daola imi do ni ayi ko ala ka be sababa wa hakata وأنزلنا إليك الكتاب بالحق ha hoko sabe ambal makay ni ngal ga tabi ka mo do do o bu mo go mena na ko te la ko mena ko go su ke jena ke go ye ke men ke men nuna wa do anda sera kuma na ya ulu fa nunu ulu ti se ga ne fota so al imamatul kubra ha anta ni imamatul kubra de jamana jana nai jamana islam jamana ye amirul mu'minina mu'minu kun digi di sigi otumana am jamana demu dana ana kitibi tan islamiyya no karawati mina otumana ma shurutiha na tigi mina na be abikana shartu de na shatina fam bala de lenda para ma alu suraka na akada ke tugo islamu bi baraka na itugola kala kambe sawaba me ka fodoro ede almami walma e dugutigi vitamini sharia signa dugulan atigete de kala kambe sawaba hakaza Selama lebih jaga ke dulu. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق. Ala banyak kitabun jika ini ceng. مصدقا لما بين يديه من الكتاب. Quran ini kitabun ceng tiga munun Qurannya. ومهيمنا عليه. Quran ini syariah ini numbela jelen kan. Quran kita syariah itu numbela jelen. فاحكم بينهم بما أنزل الله. Tiga dunia bima anzal Allah wala ifemin jigi. ولا تتبع أهواءهم. Aku sedang mawar karena tukun nunun nin dungogo. أما جاءك من الحق. Uki jika kabo fem mamnin nani makabo chena. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. Ala ko ninkiling bela jelen mandem fonga min temana. Ala ko anye tabolo ka anye syiratan anye syariah kuye wa minhajan anuka tabolo ibasoro. Kiro bela jelen minyo sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah. Masiti fo ala kele bala jele mi ñoo soro la selila nga ko batu ke tugo bu fonyon ko ka selu tugo ti kelenyi ko sun tugo ti kelenyi bala jele nu ga batu ke tugo nu ko sun ke tugo do anu ka hiji ke tugo abo tugo la abo to ala ka be sababu ma bala jele fara nu ka ala wele tugo do bala jele nu ka kitabu do bala jele nu ka kando ala tabulo ka bala jele amma ya ko se na mar summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri ko fa ni fana ke sharada ka na tabulu korolen ha ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. لا على جابوا بلا جلجة مندين كله. ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. aku mau berke manding kelingin di maniaka. Kafir itu soal dulu ka. Ayo depannya. Aku walau sya la amana man fil ardi jami'an. Nah ala dia dulu bebin di mania masih ala kota. Kalau no kalau kau bukan agak jabiriya, agak karabadi. Nah ala ada madun tu ya redi. Nah kadi kan di mania, mansya apa diumin, mansya apa diumin. Nah kadi mania kan di mania, nah kadi mania kan kafir ya. Kau mau cukup itu. Ala kan bersama bang.
فاستبقوا الخيرات ay ñonda heere barawla والله مرجوكم جميعا lala jele bi sey kata alama وينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ala bana kibare bima kuntum fihi takhtalifuna aw fara ñongo femina abukalla ngara jodum وأنيكم بينهم بما أنزل الله ala ko sayyidina muhammad ma biki tige mo goni ñon ci ala e min jigi ولا تتبع أهواءهم igana tugu nin du ngo وهذرهم digi ko si yoro أن يفتنوك igi ko su la ukana ni jenge عن بعد ما أنزل الله إليك ka bo fendo ma ala e min jigi ka فإن تولوا nuyu kodo فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم igada ala ba daga nun soro nuga jurumu doye وإن كثيرا من الناس ako لفاسقون mo son tama ngi uli chani kala wi de أفهم الجاهلية يبغون ay jabu kuna hukmal jahiliya yalla ba daga kiti kani jahiliya kiti dewa ومن أحسن من الله ko حكما jonne kay kiti la kata na alaka لقوم يوقنون ko mo gode bo do mamu ngi nuru bi daga ne ala kula de masha Allah ala ka ni sababe o do wanga kuma sirama ka fo ni ku dalen do kiraka cidiya de la muhammad alayhi salatu wassalam nga isa kon ti cidin hakili tumala min ka bo ka tema ka wati mauka musa te cidin mu fen fiya si te cidin ala ka cidin yere o di muhammad a to be ye kudona do de ye sabaw do o ka kudon mo yana dron hakili tigi wudu i kafiri ala الله أكبر fi kadda ni mu bele yere de la o don kuma masama aywa ni sofa yi kuma na de fanata kayira ka fo ar-risalatu samawiyya tusaddiqu ba'daha ba'da ala kide minuci akida kilon kile abele jele be yogo centiya muhammadu dara minu ciraka kwanya adaro ka cidiala isa dara musa la fenfe fana ciraka ko musa ya musa fana darawla wala ya damna ka sofa folo la je aku wa qaffayna ala atharihim bi isa bi maryama an cide minu foka tema nye mutuula u cide minu foraka tema nye jon tuula aku bi isa ibn maryama aha isa dara tebalona wala madawla alaje musaddiqan lima bayna yadayhi isa kera centiga baga fena cide minu konanya kadam na jona min at-taurat taurat atira isa de ba atira joma aha antara bil wa atainahu al-injila ne injila jama fihi hudan wa nurun wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurat wa hudan wa mu'izatan lil muttaqin abina tula abina fujude rakira wa anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitab rakira ni kitabu jigika nya jigika cido mun tabela ko tagalun tigara wala ka dawla la musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitab utfana limaniya min fan fetena kitabu fan fetena abedale do yonga ka cide ala ni jora joro dora lima farati ibe problem soro de la nufarriqu bayna ahadin min rusuli alaka klima dam aywa jazakumullahu khairan alladhi dr adam abuka asoninga nga ayawla wala sa mo bisa ka fami apa sala hali bi jugum ya rabbi alaka hakirin ma alaka damma naqulu jazakumullahu khairan fi zalika insyaallah alaka amba sawabuma bismillah يا أيها الذين آمنوا alako ya mamunun liman yara لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء akana yahudiya ni nasara o akanu munaku keterire بعضهم أولياء بعض aku ya dama de bekanyon teriye ومن يتولهم منكم ni mami yu kejigiye awla فإنه منهم ibu faruka إن الله لا يهدي القوم الظالمين ay kadala ka fa ala tiya kuntonya jama ala tu kanda de me ni yoro ina wala o bikla kata la yoro la dilahu nakal wala atul khasa wa hunaka al wala maza al amma wa botu wala imai bisiga mana ke chugo mamun de nu ya ahlul kitabi kanu mi teme mami nayi chrétien muso furu kanu mi ni femu mi teme ulu ni nyato ulu ti doni wala win kono ko ala kan be soro ko ala وترى الذين في قلوبهم مرض atebe mo koy mamun de ni siga bana bu duskunda يسارعون فيهم ulu biteliya nun janyo nyala يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة kay tama tugu yahudiya nun ni nasara nun ko ko amusa ma patoro yam bisara am tu si bana daira nya ka mun ni jamana bi mun to ko mata la bando ne
ni ko nana sɔrɔ don min na o y'a sɔrɔ n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ n'an dɛmɛ وعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي ويصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم وأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين Islam dan Nabi ya majigi ini ko Islam ni kafiri bane ba jira la kali ka fuyi Islam ba majigi an ko Islam ne wonde wa ibadur rahman allazina yamshuna ala al-ardi hawlan tawa do ko majigi ne kunyo kana mu'minu yi Islam ma ko do ketan zillatan ala al-mu'minin bi ya majigi ne kana mu'minu yi ta aizatin ala al-kafirin ibi ya bonya kafirin kana nɔgɔya ka ni yɛrɛ ma jigi kafiri ye fiyewu kafiri tɛ se silamɛ la o hali bi a bɛ yen nɔ a aya bɛ yen nɔ kafiri kelen silamɛ joli kafiri joli fila silamɛ kelen ko lahara jɔli i tɛ bolo ni bolila a bɛ jateminɛ tawalli yawma zah ka sɔrɔ a tun daminɛ fɔlɔ in yakun minkum 20 sabiruna yaglibu 200 a kun bɛ maa kelen maa tan de kun don silamɛ kelen kafiri maa tan ni bola i bɛ taa janɛma kɔnɔ ala nana fɛgɛya a ko al'ana kafafa Allahu ankum wa alima anna fiikum da'afa a tora fila ɲɛna silamɛ kelen man kan ka boli kafiri fila ɲɛ o tɛ se la fo lahara jɔ don jitɔ de don alharisu ala alhayati jaban يجاهدون في سبيل الله ala ko bɛ kɛlɛ kɛ ala ka sira la ولا يخافون لومة لائم Kesiran jalaki baka jalakinya. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء Ni ala kap samande abadi moga mami ala ja. والله واسع عليم Ala de yirwan tia masaya ala de gani masaya. إنما وليكم الله ورسوله Aga da au bisiba no ya au digi ore ala na ka kirai. والذين آمنوا Ani mamunun ge nulu liman yara. الذين يقيمون الصلاة Mamunun ge nulu biselido. ويؤتون الزكاة Majra qal mu'minuna ba'duhum awliya'u ba'd. Ni ayin de bo sabati. Bu biselu bukan na kolo jagabo. وهم راكعون وهم راكعون ويا سوا دلالة البعد على الكل أي وهم ساجدون ولو يسلبوا أي ركوع كتلكنا سلفنا كسلفوا كتلكنا ركوع ركوع بني كبر جرا على يرى التخصيص بعد التعميم يدل على أفضلية donc ركوع ما من بنلو كما كركوع نفو ركوع ملكا nun melaka yo ruku ke lu ga ruku la ko la hara jodo wala maka su miliarati sinin hanne sa miliar ke melaka bu to ruku la ko la hara jodo me sujudu pana ke to sujudu la ko la hara jodo abi deno ko la tara ko hadisa ko na ko afati sama wa ko khala anta ifa ko sambulo munana ka kan ka munana ako lesa fiha mawdi arba'ata asabi ko bulu mun denani da ruku ke ko ka sa din melaka da soray إما هو راكع وإما هو ساجد وإما هو قائم إما يكون سورة ركولا كل هذا جودو كاتا جنيت كاتا ودانينا وكاتا بلا ساميليار سامانا أدو بسجود لا وكاتا سلا هذا جودو ما أدو كنا لوبي كبارو كللا وكاتا سلا هذا جودو ما مم سبحان الله يفو أتكوتجي مم الحمد لله يفو أتكوتجي على كوتي يسبحون الليل والنهار لا يفترون kita itu kau tiga kilo, mereka kan batu batu adalah. Orang lainnya sungguh ada madeni mereka ulah di batu lah kah sama udah jume. Mereka ajsaman nuraniya, la yakul ajsamun nuraniya, la yakulun nuraniya. Ayat Allah ko hala adalah. Sungguh kelegaan telah bela jeleng ke, anti jumini ke, anti jimi. Abu koma ambil halatul malakiyah adalah. Mereka kalah halaya. No karakaba, ubah seorang ning di halasiyah. Poiti nin kumbe sampolo bona daelelo duau kam dan amanya ala te ala kala bangku ma ala ka dama
ala kan bela jelen ka do umne mama bi kenen kanya no bela jelen ya hamido do ala kan bela jelen ka hamine ala kan bela jelen ka hamine ya rabbal alamin hakata ومن يتولى الله ورسوله لمن ننتور أرانا كتدين كوكاي بسباي والذين آمنوا أنا مامون لمن يرى فإن حزب الله هم الغالبون فإن حزب الله هم الغالبون ألا جمع كل ولود بسيبه ولود يسيبه ولود تباديشيو يا أيها الذين آمنوا يا مامون لمن يرى لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا أكلا مغمن مامون يوقع الدين منك كي يلبونا يعني كلهم من الذين أوتوا الكتاب أكلا منك أولياء يا فاما سليمان أنا بقول مفعول نافع لا تتخذوا أولياء أبو يورنا أكنا مؤمن كأو كتير ما منبي إنه يوقع الدين منه كأي يلا بناي أن كلنا كأبو مغلا ما منصنا كتاب الله كأوني والكفار أن كافروا أكنا منك كتير ده واتقوا الله أشرع الله إن كنتم مؤمن ناصر أي مؤمنون وإذا ناديتم إلى الصلاة نقول لك تسلمت مؤمنا اتخذوها هزوا بسيرين منك أكل يلا بنا بيني ولعبا wallahi ban ka ga kulme ya sawa ni misirku wala doro yahudiya ka do ko beno alakum to ga fodi ni misiri wala doro ko mun ga ko ahrakahumullah ko la ga misiri wala ko ala ku din abola abdo ko mun waslama ma abola dono doro aka jariya do aka biya musondo ko mun na teno ni tasma sina ka ko dubela jelen jeni ka ba aya la je mata ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنكمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا الطاغوت بمعنى الشيطان الجبت ويجوي ala ko lu de mo koy mu ne joro toro man ci guye wa dallu an sawa'is sabil aqulu de mo koy mamun fi len ka basira chama chama wa idha ja'ukum qalu amanna na awma baba fa on liman yara wa qad dakhalu bil kufri wa hum kharaju bi ala ko dona ni kafire wo borano kafire kilinde wallahu a'lam bima kanu yattun ko mo fami dino ko ala ba don وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السهول لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السهول لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم يد الله مغلولة على كده ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك Arab kan koromane dong pak balagati buke man min kega magele man min kega kagelo ba ko ko man bulu na kana ya ujo de na ko para kega kagelo ko yadullahi maghlula para kega kagelo pa غلت أيديهم ala ko lude ma tega mangelawi ولعنوا بما قالوا ala kadanga bu ko yedin kuma min fo بل يداه مبسوطتان ko toyin ala ka sebaya bolo fla مبسوطتان afareleno ya sawa mabsutatani ala ka sebaya bolo fla afareleno ينفق كيف يشاء dan menurut akidah itu wajib isbatu sifatil yadaini lillahi subhanahu wa ta'ala bajira ka fo mankutu ala yaran mankutu ni bolo fly walaysa yadan mahsusatan kayadil makhluqin na para ala bolo kana mirka bo ada madun da so bolo ikirede bal yadu qudrati bi wa iradatihi ala ka sebaya bolo anaka la ni bolo oredo donc na para ko bolo be ala fe laysa ka mislihi shay donc mo ko ala ka ta rof lala mamun be no aba ko ma ko an nufat do biya ma ko ma ko al musbitun
donc Cheikh Ahmad Traoré nunu ulu al-musbituna afamuna donc ulu ba fo isbatu sifati yadi lillahi subhanahu wa ta'ala ulu bo fo aboto gona ma bari nunu ulu nu fatu ulu ba fo ko mo gara mankanga a fo dala ko bolo yere be halake donc Cheikh Ahmad nunu ulu ba fo fal nasifuhu kama wasafa bihi nafsuhu kay man kutu min fayara la kango man kutu fala min ghairi tasbihin wala takyifin wala ta'filin kasarama chuya ko amanyo ama bonyo fefena ama ay ako bolo babalo do ala ni foyti kilen barnu ngo niyame ibina bonyo fefena ye bolo do fi dala ama abu kan wara laje yadu ke minni ana koroko ye donc hum awwalul yadda bin ni'mati wal qudra afamuna donc nafara yadullahi fawqa aydihim wa qudratillahi fawqa qudratihim wa hakaza doni kerani to ni rata wa kulluhum ala sawab abala jelemi chenka ala kambe sababa hakaza ينفق كيف يشاء بنا فقط كتب من كراي ولا يزيدن كثيرا منهم يا سيد الله بابا المقسطون على منابر عن يمين الرحمن أقول جو كلا كلهم لوبي من بارو سافلا هذا جودو عن يمين الرحمن هنا مساكين يا فانك نيكو هنا مساكين يا فانك درو أبنا مقابل حقلي بيقول كل ما يفعل على الله أكلا تقوى كلتا يديه يمين ala bolok la gay kini mantala wala ni dal ko dikele laysa kamithlihi shay aboto wala yazidanna kaseeran minhum ma so tamal bi abulu jibi ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra dami digna ka bu ma abulu jibi ya da la ni kafiriya wal qayna bainahum al adawata wal baghdha ila yawm al qiyamah ama go nyon juguya alkayna bayn an bainahum al adawa ani juguya keru ni nyogonche wal baghdha ila yawm al qiyamah nyon ko ne kata sela hara jodo mo ya wiya ti nyon ka kanfo klana kata gurupu chamande la yakubiya bala nasuriya bala malkaniya bala itu nyon ashid ka nyon ka kanfo gara bara كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله Cuman kon maro kan biang sama siginya usunau. Kan biang deh. Likitfa'i naril ghadabi bainal mutakhasimain. Allahu akbar. Maaf lah mun baik. Ni dimi buni nyon cai baka ka dimi fara. Maaf lah mun bi nu mandi. Bagaimana? Mamun mandi ni ba ga ga dimu faqa ibn ayin rabbi labani labdul jalalani ya udi Allah ya kullama awqadu naran lil harbi atfaha Allah jadi ibu ayin ba wudisnya biwar mo iba shi wal mawlum la kai sigaro ni tere na ka ala dimi ni binu nunu nyoja ala ka dimi tasma faqa kalau ga di klalola ay banene hanni yake ñine ni jakuma ni ñogon je idu buy ulu da fulo ne tawti te ñoma sigara ma wulom la ni ma sera wulom la ke e ba ke sigara ma jeli sigara ma sa ati wili tiyo kullama awqadu naran lil harbi atfa Allah donc as-salatu kana bieno ni mi ge salatu do kana bi o salatu kana boga amba ko salatu ni ma ko bahara anwarika Real mamu kote kibaga muganduru wa yuskanu bihi al-ghadabu babu salatul noko bahar anwarika Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bahar anwarika wa ma'dan asrarika wa lisanu hujjatika wa urus mamlakatika wa imam hadratika wa khatam anbiya'ika salatan tadumu bidawamika wa tabqa bi baqaika salatan turdika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin salim lidimida maaflani nyon teka kala fakat ko ko fana salatu yeni Allahu ibaga muganduru to kala ya fanye tan dan ko obe ma muganduru sa muganduru bi wala landuru aha anashibu kasalimu katili sale kabu kawuzi usheke wanaina katibala tulikani wanaina
ala ko do ki masha Allah syukur faida do ko inshallah ni majlisul laban seranga bla fil archive anya ko mo nya inshallah ay faida do di solatinka Allah nan sera ma bela de mi bigita ibasa be ala kan be sababa ma inshallah hakaza wa yasawna fil ardi fasada nurubi ala ka cenga dugolo ka wallahu la yuhibbul mufsidin ala ka cenga law fede ولو أن أهل الكتاب آمنوا ولو أن أهل أكون أصل الكتاب دينكو كل من يرى واتقوا كسر أراني لكفرنا عنهم سيئاتهم والله أقول أني كريتشان نحن كنت قرأ سيدنا محمد لكفرنا عنهم سيئاتهم جمع كبعد الدين كبير ولا أدخلناهم جنات النعيم أقول والله يكون على كوب جنات النعيم نعم الجنة ولو أنهم أقاموا التوراة أقول حرمكم التوراة جوكيت من بالك بارك ناي والإنجيل كبارك الإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم أن فمن ذكروا كان كفوا ما يرى لأكلوا من فوقهم ويقولون كلمة هوي أقول نقول يوكي لأكلوا من فوقهم والله يكون بدونك من فوقهم على البركة جينك بسانقول الله نسانجي كاماي ومن تحت أرجلهم نو كاس دكولو بفلين بلد fale ko dumini ka sanfa ko dumini ka uduma irhum ummatun muqtasida akola mandom bola muqtasidatun mun kara kamante mandom ina Abdullah ibn Salam mun dara sayyidina Muhammad ka kirayala udele ummatun muqtasida lu dana sama cale mai alama ahlul kitabun ni yo Abdullah ibn Salam abani yo sama ka ba wallahi wa kaseerun minhum sa'a ma ya'malun abu santama mi fanta bi rabbi min bara ya ayyuhar rasul ya ikide بلغ ما أنزل إليك من ربك يا سوا شيا مغو ولو دبا جرا ko ninde sayyidina ali ka kiraya dalle qur'ana kono ko kira ko ba ka sayyidina ali ka kiraya do al-kitman mustahilun fi haqqi rasul Allahu akbar ko kira ko ba ka sayyidina ali ka kiraya do kala kama balle Allah sayyidina ali ka kiraya fa fo amma ba sayyidina ali ko jumandi كل تعويل بعيد عن الحق فبلغ ما أنزل إليك من ربك الله بك فسرنا محمد أبيك كان لا شيء قرآن من دينك كبي ما يرى وإن لم تفعل فسرنا ونموك فما بلغت رسالته بدون تشديد فما بلغت رسالته أقول نقرأ ما لك شيء ما لا شيء والله يعصمك من الناس Allahu akbar. Wallahu ya'simuka minan nas. Mai tangan nambah na yan. Peu. Ana Syekh Al-Imam Dini rahimahullah. Ay baitu do ko sinina. Baitu keleng lala. Iza ataka amrun khifta akibatahu. Fasbir lil wudu'i kama tasbiqu lil fardhi. Wa qul huwa la takhsha. Wa hikmatullahi yughnina 'anil ghadmi. Allahu akbar. Mereka baitul bilali akan ayat itu kono. Wallahu ya'simuka minan nas. Dan wallahu ya'simuka minan nas. Kuma asnya sabaire. Wallahu ya'simuka minan nas ka asnya sabab ko mo kono. Fon be min bi mo fa na badala de lindas. Asa. Allahu akbar. Allahu akbar. Asnya sabab Quran. Bedi rago ko wili baldo Sheikh Bedi. Ako wili baldo niya ya fa ba sara bido kala mana na ya baroga ko saga abu chugula ala kan be sala ba wallahu yasimuka minan nas abakile amanun minal makhuf wallahi asa anga sala den no kumbi faraja jamana na fa ko tubabu ku torani rafuli mo ba so idala e mo tora bay min damo biyaw ni dugu jara wallahu yasimuka minan nas ba bakile kala ko ta polika raful kala ma ko fugu baroga ku tale ni na papier la jamu ka je ngode fara mo de bana o adama dewi hali ala kan daba mun mu kono ubum malo ya ku dadula wallahu yasimuka minan nas ama ada dugo bala usma ada du mancha insyaallah nan kala min ada du bi mo be ko mo wolum la doni ndoro saya ragu mo ko wabida kaza wabida kama wolom la ani doni wala inshallah ba majlis la bana ba anya ko mo kama wolom la ani doni
Abu wasake wallahu ya'simuka minan nas. Ni saraka ko adabula ika hayatu kono wallahu ya'simuka minan nas mana ko te dambo ko wede. Ni ayam dina to mina kira ko garnya mai taso. Mo kana garde bile. Mo kira ko garde bile. Ni ayam dina to ma kai ta garnya mai ta sauda. Ne ra tangani ba ala bulu. Wallahu ya'simuka minan nas. La tal'ab bihi kullu fenderani ka ko kana kai. Wallahu ya'simuka minan nas. Ini kalau kita ni wallahu ya'simuka minan nas. Ka dugu beke la dugu kuduru mati sira wallahi. Allahu akbar. Masya Allah kata aku qul huwa la tahta. Wa ismatullahi yughnina 'anil ghabni. Alaka tana uban tana ka bobulla bulun bo mai bulan bulun ti botul. Wallahu ya'simuka minan nas. Alaka antana. Alaka antana. Ko de le ba ya ma folo to ora baw. Mudiru nunun kriye kodo nafula mana sungalo nafula seli chugo no ya ayyuhal ladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun wallahu ya'simuka minan nas ukuma daka o itangana sube kono itangana ikadema tangana hali mamunun be mo mana ke ka fo saudi bala buntelu de bala waraw de bala idonto akuno gono wallahu ya'simuka minan nas hosnya sabwal sin wolonga kinyana salonai ibi tamakata hal damba nyin bentala kum se ala maka ki kono gatle jawo ka fadi Allahu akbar wallahu ya'simuka amin wa hakata insyaallah Allah la yahdil qaumal kafirin. Aku kafir jamaah ala tulu kanta. Murke. Sako jam, kaba pe ka doko. Konya ama pe ko ala. Bi wolom la bala. Wallahu ya'simuka minan nas. Ha, kake ada da kun. Ala kan da sawaba mo. Aywa. Ana seko basara ko sufi mamun mi ta kuma kono ne biti da sawni waro ni tabo chala ako sufi sega don kuma kono ni karamo man di ma kai jamba de anga doktor Muhammad Jara aka choraba Abdullah Jara nyane anyanyi nyanyi ni ngwala ko mi ginal ma mi tara Niger Niger almamu kuti songa sele akili ya sɔrɔ jamana président ya wele k'a sɔrɔ dugu bɛɛ ni gɛrɛbu kɛ an ye gɛrɛbu kɛ an ka jamana a tɛ fɔ président ka taa almamu tunna dugu la don min a ye dugawu kɛ tile 3 don gɛrɛbu banna bɛɛ taara baara kɛ ka sɔrɔ président ma foyi fɔ masi ye Seni Kunce en 72 73 an ka ne bɛ kalannen dɔ sigilen na don ni fa kun bɛ yen nɔ Faka Alfa Ibrahim Sise Woncina k'a bɛ sira ɲini don min na ka taa ko dɔ y'a sɔrɔ ale bɛ Gindo k'a k'u ka jɛn d'ale ma ne n'ale y'a baro kɛ a k'a taatɔ fitiri fɛ dɔrɔn sɔrɔdasi maa 2 nana ka n'a jɔ ko président ko k'a mago b'i la Musa Tarawele a ko an bɛ se ka taa seli ya ko seli bɛ ɲana a taara seli ka n'a nana ko a ye jama bisimila a ko jamana président ko k'a mago b'i la ko n bɛna taa a k'a bɛ dugawu kɛ ni min bɛ se k'an kɔnɔ kalanden na filɛ ni min bɛ se k'an kɔnɔ sira bi a taara avion ta direct ka taa Niger a taara bila jardin kɔnɔ min kun bɛ taa seli yen nɔ o de y'an ka Ustaz Docteur Muhammad Jara o fa tɛ ale de ye mɔgɔ fɔlɔ ye min ye madrasatul nizamiya dayɛlɛ Niger Berta Alpha Seriki Berta ka bɔ olu ka kalanden dɔ don a balola hali bi an bɛ dugawu k'a ye a fa Allahu bakaahu ala ka barika don a ni cɛkɔrɔba in na kalandenw ale fana ye kalandenw jigi ye Niger maliyɛnw jigi don wallahi cɛkɔrɔba ye rajulun jamil a ye ɲumanya min kɛ ala k'a sara ale ye ne n'ale bɛ baro kɛ n jɛɲɔgɔn ɲɛnama kaba y'a dɔn k'a fɔ anw kɔni bi alimami ka maa ye ne ni cɛkɔrɔba in kɛra i b'a fɔ Batile Fatile ni seko in san 80 ani dɔɔnin a bɛ bɔ f'a ka so a bɛ taa ne nɔfɛ n ka jatigila la n'a baro kɛ n ka ɲininka bi alimami to a fana écrivain don bahisu don a livre caman sɛbɛn a sɛbɛnni caman kɛ ne y'a ɲininka n ko Jara ma n ko bi alimami y'a ɲininka a ka sufiya la a fa y'a ɲininka alimami ɲininka a ka sufiya la a ko alimami ko a tɛ sɔn k'o baro bɔ a ko nka n b'a baro bɔ a ko e ye mɔgɔ ɲɛnama ye
ako ala mo koy ko mba baro ba ko ni ta ma ko to so ngani baro bo ako ni sa wolo la ka mo ko docteur Fallou Balo la masa ko Abdullahi Jara ala ana docteur Fallou jamiatu Krikia maza Faransiya la Arabia otigi amuka kuma fadika kwale almamni na nongo chono kai sangulo mla ke sufiya la kuma akon mama akiko mudumini ke chogodi akon ko mudumini ke akon kuma jiri dem ani jiri fula buru munum bi sega nyimi akon ni kuma yiri dunta bana bi gera dugula dugum ka sura kuma dala mita manyana mando nyini ka fai mogo bugo dugunu ko mo no ba ko ba ja ka susuka mogo bo ka blanye afalo ko muta wu ta ka gera no e kuma dala Allahu akbar ye sanjira da ko sambulunga akwa mana bibi shimi na ka kulu shikulu ko akwa ale ka kuluwo ni kundu na kuluwo la ako kini an fa fe doni ako wara do bi no bi tame ka ta nyefe ko ya lere almanu ka sibi yoro ako wara de matigi do kumbe ako wara yin kono ta ale kana ale almanu to sokele kono kana jigi fuka wara de se sogo minaye o kuluwo kele kono bishi Allahu akbar aloko almami eni wara de sokele kele kono ko mo ko ale mo ko ni wara ti sirakile Nako jarang garang point d'interrogation. Atala era un point blanc kabodo. Kalma mu kale no wara tisrake. Hale ala ka dantan mun ju kuma ko mu malwa almanima. Allahu akbar. Ani to wara do ye baro ke aseko yi almami abdu khalwa la kilingana. Ayo wati sa ku ga cha ku. Sa. Cek Kego ale dona ismu minna ismu ngafari almami era kama yana ma kono akoni ismu mami seraka ni ismu khalwate fona kera era ni gawsmi ala era de ngafo rahimahullah gazu kene to bakora ede akmulo ma juwa yo gotio akanyera ma kono walau marrate rahimahullah najara ni kuma damuri ala ni gawsi nyoy bi damuri ala wallahi billah Nini kau senyo ibi damuri ala. Ni mada ala mulu marakuti la kwala ka dan dombe. Jinena ani hinuna mimbe ni nya taye ni ala makasfu ki nani nyonte na gaus almam ka gaus jabu kasfu boy ni nyonte kenya ta ala ka dan do ta tola. Muni mbebe mo wada ala kula. Gausu binyo chado rahimahullah. Allahu akbar. Almam tara cela da kalwa la don la ko almam ko problem jumene bi ko aku problem bi almam de sai aku nyata la wo bi ni yorena ko almam ko saw bi do ko saw aku misara sanya sare bi do ko di akino de sera kelena alo ko kala bi nam ko saw ga dale ka ni ko lu sera kelena ko da da ma ko wore apa yang min ko wallahi saw ko mudon ka ba o tin magali la ka sera kalila halale kasa almam bi rahimahullah hani gaba kuma ga kuma kame o san yano ana shoko be ala karanya yano be jora ma bebi ako jora mo ka misu bana ka batike utara ko gingal mami apa lere ko mieno ay berela ay do ke berela ka duma apa ba dim tigana ma ka sira ko ngolo la kabla misunya ka batike nui me anoni ke to na bolo be sira be na do misu be ko Nimi digana ino ni kanu sera baca mantala abono bugosi musuh biseki. Aka hoshi yang fula almongo sama kan gala kangata. Aku musuh ala kadang saya ndo. Tara jobal aku musuh kaya naik batike. Musuh be batike kata almami sore. Rahimahullah wa askanahu fasih hajatan. قل يا أهل الكتاب Apa kita pun dungau. لستم على شيء Atu foi kuna. حتى تقيموا التوراة والإنجيل Maka Taurata do ani Injila. وما أنزل إليكم من Adi ربكم pemin tingna ba ka ba o mayaro. ويزيدن كثيرا منهم Aha. ما أنزل إليك من ربك طغيانا Amata moga. Sulaiman nanti mana? Coba amata. Coba pelajari bala. Bismillah.
ako wala yazidanna ngara Sulaiman akai ako adu mo son taman jidi tamin jigine sayyidina Muhammad kan kabi mayoro tughyanan abu jidi yada de lawa kufran an kafiriya fala ta'sal al-qawm al-kafirin ako sayyidina Muhammad kan huzun kafiri de makulukan innal ladzina amanu ako mamun liman yara wal ladzina hadu ani mamun kera yahudiyawi was-sabiquna ani kifoila wan nasara yaro mo biyo akifoila tuitente lamete ate ya shalama ulu de sobi unawi kifoila aha wan nasara ni don ya dia islamo ga sel do iba gotan ta sel kana ka ado bi saka era sanga fara no bora la teseli atesun atetai gilizila aha ulu de sobi unawi aha wan nasara ani nasara man amana billahi wal yawmil akhir man liman yara ala la bi dollama wa amila salihan aklaga bara ni man tamante wala khawfun alayhim ala ga sanya tuluga wala hum yahzanun ulu de huzunu de لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل أنا قلت أنا أن الله من بني إسرائيل قوموا وأرسلنا إليهم رسلا أن يكيدن كما يوتوما كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم حكم أن يكيدن نانوما بما لا تهوى أنفسهم وننت منكم فريقا كذبوا جما كل دوبي يقولون قالوا تجايا وفريقا يقتلون جما كل دوبي يقولون فقا وكيدن دو قالوا تجايا وكيدن دو فقا الله وحسبوا ألا تكون فتنة ينمي ده وحسبوا ألا تكون فتنة يا أمريكا فن نتنا كخجو نتنا كمشيباي كده فقالي فعموا وصموا فعموا على اليوم فيه وصموا كتلبوا كلهم جري ثم تاب الله عليهم وكفى على يتوب من أوكا ثم عموا وصموا وكفى كلهم جرينا وفيرا ثم عموا وصموا كثير منهم ثم عموا وصموا وفيرا وكلهم جرينا وصن شاما يهوديان نونا والله بصير بما يعملون على يلي مساوي فمن بارد لقد كفر الذين قالوا على كم موكاتنا مامونكو إن الله هو المسيح ابن مريم كسيد إسرائيل علي وقال المسيح يا بني إسرائيل هذا صار سيدنا إسرائيل فبني إسرائيل توي المسيح ودي المسيح أبو كرف لتا ساها يسيح المسيح فسيح في الأرض 4 أشهر سيدنا إسحاق كان ما بك أبي الله سينتا دو ko ore la para mako al masifu min as-siyaha ya ko tourisme mamaga siyaha ay suwa ni dogola na kunye bana bato min masaha na ba mara bana bato la dorika bana bana Sayyidina Isa kunite ko la dara la kumaga al masif ala kan besa wala aha وقال المسيح يا بني إسرائيل ما سيدنا عيسى أنا بني إسرائيل توي اعبدوا الله ربي وربكم أي سيدي تواتي كسر أكو أي على بدو ندم مادو أو فلا دم مادو إنه من يشرك بالله سيدنا عيسى بقول ما من فلا فلا على كورو إدم إدم ما من كل عيسى على دين وقد حرم الله عليه الجنة على الجنة حراميكا ومأواه النار إتجي وراي جهنم يده وما للظالمين من أنصار كو إدم باتي يلا كون كوني نولا ده وقد كفر الذين قالوا بسم الله alhamdulillah kuma mu korona arabuka ani amba arabuka mu fukilin tere ni bi kan nahu do ala bi kan nahu qaida aba goshi ka boy tumadora kaira ka qaida bla arabukan qaida la الفعل دائما يبقى على إفراده ولو إن كان الفاعل مثنى أو مجموعا يتفيل بأجوالا يغفر بكنا كتب الولد الولد هو الفاعل من ناصر الدمسان في هذه السبب يبقى تقولي كتب الولدان يمين فو ولد لأولي فنبت ولدان نوشي ربا فتولي كتب الأولاد فيلو تيلما فايلو بيتشيا فيلو بتا دائما مفردا وقايدا من فلان على باولي تمادورا إذا لجي فايلو فلان جمولو على فيلو بجمعا ولد نمكا ربك وأنتم أمر فتولي ثم عم وصم كثير منهم أما فتولي عم وصم كثير منهم ولد نمكا ربك فيلو بتا دائما مفردا maana ko nin yebo da ne de tayi nga kain arabukan te de alaka arabukan ane arabukan min nan ba fo kilente ni ma yayi filu ke jam'i ako summa ammu wa sammu kathirun minhu ese ba fo katabu al awlad wa e ba fo tuli kataba al awlad maana ko kale ba fo tabi tuwena e be se ga mukai summa ammu wa sammu kathirun minhu
أبا سورة ورلا وأسروا النجوى الذين ظلموا أنفسهم نعم عربو كانوا أبا فتولي وأسر النجوى الذين ظلموا إذا في ربلا مفردا ما لا بيأتي الجمهوري كراير أنا تريها عربو كان لا يقال للأصل لما وكيف هكذا ما كراير ما عربو كان ونفو أقول يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار نعم عربو كان ما فتولي يتعاقبوا بس جابوا بين أنتو لدي بفعلوا بلا دائما مفردة مكراينا لسافة وكتولي يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار أي فيلو جمعا بس فايلو يجمعوني لك هكذا مدام قرآن اللغة يا ديغولا هلا قرآن اللغة أنا أعرف كان اللغة كلمة إما قرآن اللغة ندافع جرمو مكو سبيل سبيل alors que sirade ito no ya rabuka wara la fu ala ya raka rabuka kore kama ngam malian do ke ya docteur Yusuf Mariko adilla ka basu do ke ay pri basu ala arabu jamanana aka basu no wanu karamu arabiyatul Qur'an Allahu akbar bien jamana chama mari farla nyoka abasula kuna nakebe fla flota kana tla kana kemeta kana tila kana mugan fɔlɔ ta kana tan fɔlɔ ta o tan fɔlɔ la ale de kɛra o premier malien do docteur Yusuf Mariko a bɛ bɔ dugu dɔ la ko Sɛnfara Côte d'Ivoire dugu o de y'anw yɛrɛ ka dugu ye a bɛ bɔ yen de a ye saraka sɔrɔ a ye fɛn sɔrɔ fana ba su in na ala ka hakilima d'a ma Allah kan bai sababa mu wa haka za insha Allah jazakumullahu khairan aywa لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة Allah de saba nai saba do Allah saba ma saba nai Allah Isa Allah amba Maryam Allah o fulai usabana o Allah don Allah kera saba nai Allah saba usabana Allah o de salisu salasa وما من إله إلا إله واحد أكو مسجد فونا كرا على كليني وإن لم ينتهوا عما يقولون على كو بفهم نوما دبلا مسنا الذين كفروا منهم عذاب أليم أكو والله فوفيكا مغو مسا مامون كافر لا جبل لا جبل جوما يده أفلا يتوبون إلى الله على كو يلا تتوبي كتا على ماوا ويستغفرون كالا يا فدلي والله غفور رحيم على دي يا فمساي على دي سنه مساي ما المسيح ابن مريم إلا رسول على كو سيدنا عيسى على كتيرين قد خلت من قبله الرسل أكو تيرين تامان كو نانيه وأمه صديقة وأمه أبا فانا صديقة نويتين تيجي أن يأكلان الطعام أكو كم دومينيك انظر كيف نبين لهم الآيات على كافلتكم من أمك آيات نو أمك أبانوي ثم انظر أن يؤفكون كتلا كافلا أمك آيات بانوي كتلا كافلا نو كوي جنا كابا آيات ما تكون منا ولا تعبدون من دون الله قل أتعبدون من دون الله نورا فوي وبفهم باتم مني على تكلين يوا ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا كم الناس سكا أو نفع أو طورو والله هو السميع العليم على دي مني مساي على دي مني مساي قل يا أهل الكتاب أقول كتاب دونجو لا تغلوا في دينكم غير الحق أكان دانس قوة ديننا كين دارنا ولا تتبعوا أهواء قوم أكان تكون مغنين دعوكو قد ضلوا من مامون في لك كونفينيه وأضلوا كثيرا وكذا مغفل تويني كما وضلوا عن سواء السبيل يوم مغفل كبشرة تيجي كما لوين الذين كفروا من بني إسرائيل أقول بني إسرائيل كما سوان كمان دعنا على لسان داود وعيسى بن مريم نبي الله داود عيسى نجمي مريم دي ذلك بما عصوا منكسو يكوتا منك وكانوا يعتدون وكانوا يعتدون أوكم دانسا غده كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه كانوا لا يتناهون عن منكر ولوكم كا وتنيوم بالك بوكو ما فعلوه بمنك لبئس ما كانوا يفعلون على كفن تجرب من بارد يا سوا وهلا كرن كما ورلا كدوم من على جبريل كتا بني سلا كوما كاكا دغ مو هلا كتا رسول دون بو سبيلون بك على ويله kalau kau kakak dan mereka mau konun apa? Lalu Jibril kan juga saya kata apa alai. Kalau alai itu mata mau halaki.
dara soro don bobu ko ko du ke ala gole ala ko jibril ma bihim tabda adam na ulula ulude sigira ka ko dugu kato la je dugula ka banga de wala ta amma ko ben ba ni yaye mo bi me ni na ma ko na ala ti sunnatullah ala ta ka bolo bolo du bolo ka ko mo do de ka soro wal takun minkum ummatun man de do ka soro awla ma mun bi mo bali ko jugo ye ka nyom nyamara ni sharia do koy no kara ala kan dimi wi ka bo de la ترى كثيرا منهم أكيد ما سنتا ما يولا يتولون الذين كفروا أبو مغوب بيسينيا مامون كافر يرى بئس ما قدمت لهم أنفسهم على كفن تجارة أمين كوي فمن بلاويانية سخط الله عليهم على دمنو كرا وفي العذاب هم خالدون على قولوا بمنو جهنم لا جوالا ده ولو كانوا يؤمنون بالله على قولوا كون كرا بني من الله والنبي أن النبي ما وما أنزل إليه أن فمن تجارة النبي ما كا فاتخذوهم أولياء كنت كاجون من بوكو جيجي ولكن كثيرا منهم فاسقون ما سنتا من يقولوا كأني كلا وديره لتجدن أشد الناس عداوة لتجدن أشد الناس عداوة والله سيدنا محمد بن عاشور من تجدي كبو للذين آمنوا اليهود ما عندي من يلوم كتم مغبرة جلين كهودي يهودية والذين أشركوا كو يهودية أما فرن إسلامي فيونا ما فرن إنني أتحول ربنا جلين الله أكبر يهودية يهودية ما يدري الله بدي لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم الدنيا بعد كوبا يهودية masyarakat Islam itu nama jadi fakali cukup nama dari majlis apa nak tahu, Allah, betul. No, hanya ada dunia pengamin apa mulai wallahu yasmu kami nan nasilah, kema wolong lah, ane binan. Atau wallahu yasmu kami nan nas, kema wolong lah, ane binani adinani. Ni ada di. Amanun minal makhuf ne wallahu yasmuka minan nasi ke isran ne dunia ko bo ni ala yi kiti ga bo kan Allahu akbar tami siya sababu ko siru eni ata yara ada dula bi kama wolom la an binani annani o ko ni ni aka fa kele na do ya so ko de seran dana o ni ya mo ka ada bi ibata ba kele na wala takhsha akika na seran de aba kele ko te ya ada du dile ala kan be sababu ma akada damaka dulu. Allah yasmuka minan nas nalu da ruhun nafsi dema. Ruhu nas. Apa ruhun nafsi doa? Ruhun nafsi. Ruhun ni yare adam adin ni yare sigilalo ismul azamu minka. Ode kama war an duwar dinani anani ba ko da mako damaka. Damakhun sama maza damakh kama wolum la dedo kama wolum la ani binani anani ko sapa ni kama de wala ga damakuri ga kama wora ani binani anani kama de be faruqa wallahu yasmuka minan nas abin ani wallahu yasmuka minan nas adadu ni kama wala daro abga ruhun nafsi ni malikun faraka daro ayatele ni wallahu yasmuka minan nasi ala kambe sababu la tajidanna ashadda an-nas adawatan lil ladina amanu al-yahuda dan adadu min dira mo ma ode kama wolom la ani jeli dinani anani bela jelen ki hakil do adadu la ni ko ka gele ra ko ka sa dana ibata wakilina ni ko min do yere ni ko mi yoro mi anti boara wal ma nga dugu bonni ko ina nga dugu abata wata wala dugu bayu fara nyonga ka wake meke botu wala wa bani ala kan be sababu ala bismillah wallazina ashraku ako wala la tajidanna al-yahuda ashadda an-nas adawatan akibina yahudiya usoro runde ma so gelema en jugu ma minga juya ga bonga tebe mali mane bela jelenga wala ruka juga de ka bo mu'minu ka tebe bela jelenga wallazina ashraku ani flanka ko ulubina dezen ko isa wala tajidanna akramahum mawaddatan akibina soro wala tajidanna oyo bani
adawatan wala tajidanna aqrabahum wala tajidanna nasara alladhina qalina nasara aku bin nasara mamin fanabi nuluka kamuka suru mani mani alunka ode mo ay mamunu ko anya nasara we ne kretiyan sher la kretiyan kan lima uluka suru ma ulunu mu'minu kan doani ma serun nuni mon père nunu ba faro vraiment ulu islamo kadi kosaka abo chogola na yahudiya Allahu akbar yahudiya ta faga islama ya nyana da Allahu akbar ngulo ko posan ga chogola ba faga kira aha zala ke bu kere chon bu ke Allahu akbar Boke Yahudiya la ilaha illallah Allahu akbar al-yahud Yahudiya maine هذا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى أقول والله إنا نصارى منك كانوا كسرهم على من يلون أولهم وغير ما منك أن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين الله فسووا يتم بأن منهم قسيسين كرم وباو بولا ورهبانا أني بتوغلا باو ده كريتشون ولوكا بتوغلا باو أفور لما الرهبان juga apa menawa bahwa cara mengobau bawa dulu memaza sistem wala monteru do Yahudi au dulu ka bato kala bawa dulu memaza al-ahbar wa annahum la yastakbirun aku wallahi ulutu ya rabbanya ima yang ka bato romban nun bela jadi ndara sayyidina Muhammadullah kerjaan nun ka bato romban dari cerala وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول أقول لي فمن أجلنا سيدنا محمد ترى أعينهم تفيض من الدم والله باو يوبي شروع كبوني جدلا مما عرفوا من الحق وما نجاشي أهل الكتاب دور ترى بكرة مدينة المنورة ترى بكرة ثم من كرة قرآن آية كلا كرة قرآن آية كلا ما تنفلا ونجبالا فوق تكرة كلا كلانا وبلا جلني يوبي كجيش قرآن آية Allahu akbar tafidu ayunuhum min ad-dam ala ko ñoju bu ko wolo doro min ad-dami ñejite dal Allah bil taala ni jibora ñew ñana ala ko la o ñeti jeni de hanama kono tra ko de ako ayna ni la tamassuhum an-nar ako ñepla bi tasmatu jeni aynun bakat min khashiyatillah ñamin kasira ala ñesira yalla wala tra ko iqra'ul qur'an wabku wa tabakaw ay qur'an kala akakasi akan nyola kasi basi nyawonya bi ni jibora la ala kola nyati jeni da hara jodo ne wa aynun bata tatahrusu fi sabilillah ani nyami bi no shiraka rebatu ke kaslama to bes no wala e be ka gardeli ke du kana be islamo ka ko nya fara ci jeni na onya no bleni jidi bo onya na kame bi nya ko jibali ka bo nya na wode jumudu maza al-ayn جمود العين سليمان من ماذا؟ قسوة القلب نرى مدينة نجالي كنت ولا درج سكون جلا وقسوة القلب من كثرة الذنوب ندي سكون جلا تقول متعارة وكثرة الذنوب من ماذا؟ من نسيان الموت ندي متعارة بيننا ناس ياكو ونسيان الموت من طول العمل نرى مدينة ليس ياكو درون نتجاني باكي وطول العمل من ماذا؟ من حب الدنيا mun de binan na tabaya idnya kanu idnya kanu rasu kulli khati'atin fil banja da kunyoyi gitse ga boyenya na wallahi ja anya yi fi kitab siyar a'lam an-nubala lil imam az-zahabi kadhalika ra'ayna fi kutub ar-raqa'iq al-bakkaun tabano kumbeno mami kunga kuncha kan ko du nyeksen mane kumbabo terga ya na terga di nyoy di terga ran kala kala pan on kamalen chen mang kuma to du ko ako ma sanda ma do mo bitanya itu mo kala ya sara kira ako da na ko mo di di ako buka umle ako suka si ako buka si suka al-imam al-Auza'i rahimahullah imam al-Auza'i na ko esa go se na ko fitri se aka seriora la dumodo iba ibita seriora la je ba ko jide mo ne no ayora la itu teri muso dari nana dong la kapo aku teri muso buka ko muso aku ada cai la sebu ka serioro indem muso num lo ta suguna ga domo do muka de teri na aku dem ka suguna te aku
se bulu kasi de dongo do fitri mi sabo fulan kala ko de nyigi ni fulan mi tan Allahu akbar Allah kay jama ko wolom la min ko jama ko wolom la mun je no do do la rusul suma ko bala wa rajulun zakara Allah fadiyan fa fadat aynahu min as-sir wala man ndi na ya ala kusma fa fadat ayna nisna ka fajila ten kabo ala kusmana lu kana do la rusul mana la rusul mana la harajo do ala ka para lu mo ko ni ay giti bu ñana may nga giti bu ñana fi few ala ko bu foga ba ta ni don tan ba passe to ada dusgumu waktu kala rodola dusgumu waktu kala rodola يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا يأتي على أن من يرى كانوا سبيل فرشير بوكا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونسمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا كلوا مما رزقكم الله halal do akasan ayat min ko ita al aslu fil ashiya al ibaha واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما لا والله كلا والله على تعملون ولكن يؤاخذكم بما أخذتم الأيمان على بعمل كالنكاني أي تكنكاني سرني كالنكاني أودي نيجي كالي في المستقبل كم من النكاح كالنية سبعي kalenkan cina ni de ko la wallahi la kalla mata masira o kalenkan cini kalenkan fulana o jime ki kale kombina ni ke kafara bode ka wallahi ni ke wallahi ni ke ami o fo ngonya do kafara na kalini sabana o ki kale alala ngalon kai kafara to bulale kita turu kata alam kafa bismillah فكفارته إطعام 10 مساكين كنا ما بقى كفارة بو ابن مسكين تايبول لا دمني من أوسط ما تطعمون أهليكم أكل دغو بالو تمان تتا aba ibu la dumini no miskina ta أو كسوتهم wal ma ibu fera bo completa أو تحرير رقبة wal ma ibu jono ka horanya ومن لم يجد فصيام 3 أيام ala ko ni mo soro ni mi ga ni kle sabasu ni ga no goima ni be kle sabasu ذلك كفارة أيمانكم ذلك كفارة أيمانكم دون وياك أيوة أكاد كان كاو نيوك كفارة ويك من كفارة بولي ديكو دون موضوع يجرى كفو الكفارة تكون بمزاد بالترتيب ومزاوب بي مزاوب من يجرى كفو كفارة على يمين فولي بولي نيني نمو دي صورة أيادا من الجمعنا فولو إطعام 10 مساكين ولا donc ni desero la vida jumena wala ina ko kafara to bi ba ko do ma ko maza sawmu shahar aba ko jogori e o musharani e ta amu ma sawmu shahareni mutabi'ain ga kala flasunga to nyongo ni ma mi mo soro e ta amu maza misina ika miskina bi wala la dumini ni ma mi mo soro maza tahriru rakabatin mu'mina bo jogori la ala kan be sawabo ala sheta do ya ke التخيير ده ماذا الترتيب أبو تقول ده قاعدة لا ولا لا أصول لا القدرة على الأصل قبل استيفاء المقصود بالبدل ينتقل الحكم إلى الأصل قاعدة لا إيش تقول التوبة أنا تبي توبة كله اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ala ne ko ne mara kun to ne kale ni ko nan galon ga ya ala ya ma do ko galon ne ba do ko galon kana do jara ma ko no de ndugure ka tay alama ite sira nyo ko ka ko nga sabi hal apon ma tauba akla ka ni sa yemi ka ta me ki miri ne ala ka ni bo na digi ne ka ese ne ka na balo asi sama tauba
kɔlɔlɔ min b'a la tila k'a bɛ du de a b'i ka du de ci a bɛ yaminu lagamus a ma ɲi dɛ a bɛ mɔgɔ ta siɲɛ de k'i kale ala a kɛra kulonkɛ yɛrɛ de ye bi i bɛ denmisɛnnin fitininw ye u bɛ munumunu kare kɔnɔ walahi sisan yɛrɛ an ka Niger jamana yɛrɛ la a ye zen de yiri koyi o bɛ kale ala de la kalen de ye kulo ye kalen tɛ kulo ye dɛ ni ko walahi ko ala ka na rasuli yɛrɛ Fakir ala ko wala tajalullaha urdatan li aymanikum ko sumiyatil yaminul ghamus ghamusan ko mun kama ya ko yaminul ghamus me kale kamin ba mo watunu gamasa katunu ko passe mun kama aba tunna tige jahannama ko mode abi do jahannama de ko ka tunni ko da to da ko yaminul ghamus fana Allah na ma'amina ibi tubi kata alama ale tawba da ale ta kafarai at-tauba kuma na sai tubi ma ma gokulona o tubi ne ni shati da yanti sai ga bile ko nasa annadamu ala ma fata laqdari rabbi wa shurutu at-taubati annadamu ala ma fata wa niyyatu an la ya'uda ila zambin bima baqiya min umri inti sai ni ko ma shi da ko biyo wa an la yu'akhkhira at-tauba ibi kana da والله يقول إذا أخذت مني حتى يهديني الله قال لك أنك أنا فإنه من علامة الشقاوة والخذلان وطمس البصيرة هكذا علامة الشقاوة نبغى كمان شيء والخذلان عن اللي هو وطمس البصيرة عن اللي يشكو نور تسير كمان شيء نبغى ala kan bɛ sababu ma wahfazu aymanakum ala ba ya ka kalen ta wayu lutana kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati akonya ala ba ka ayo bangawe la'allakum tashkurun wala fa se ala ba da turun aha mo mishuna ti sera ma mi misu ati sen ata sunti ati al kafir de akati seri de karande anti ne ko lo ay o ma no ndi mo do la bi seri mo do la ti seri o be afo mal mata hawi ani ma mi ti seri ko ko ma kan do ko ti seri bayna al mar'i wal kufri tarku as-salat kira ko fan ba da madini kafira ke wayin ti seri na ma mi ti seri do ra kama kafiri wala islam ko dibu fo ite dimse ka fo mo ma mina kafiri plan ka bra ko fona ka rasuli bale aw de la aw nti seli bien al mutahawwin bi salati bi man dono abi seli dono ati seli o fana bien asika fo ma kafiri mutahawwin men ti seli re ko kafiri de o ma to la de karande aha أبو شغل سر أبو شغل مطرح. بقول لك سر أبو كافر ولا ما تريد كرة. أنا بيسأل فانشلي جاي من شغل سر أبو شغل. تلك عدل أنت على هذا. أما أقول لك على جبهة. كلمة التكفير. أنت إني نقد على أنه ما نسمع. Jika disil darah bahwa kafir. Maka mereka يا أيها الذين آمنوا أنا يوم أمر لمن يرى إنما الخمر والميسر والأنصاب إنما الخمر أكاد الدلو والميسر عن السبوع والأنصاب لا أكبر karena kita sore kita dunia tam jad mo benye mo parato inyonga bibu bolo hisabu aja ibu sobore dala ha Turabudala sotala yang begini kaca ini turabudala yo. Hah? Kamu kau dulu? Bawa ani belum membaiki titil. Hah? Apa tadi? Aku wal maisir wal ansabu. Ani do wal azlamu. Wal azlamu ani azlamu kala nya saru gado mo ante manaka. O punya kafir punya istikhara kelimi. Kalau kafir kali istikhara kela. Aha. رجس من عمل الشيطان أنا بصفة من عمل الشيطان شيطانك بارد فاجتنبوه أيوة جاء ولا بيوم لعلكم تفلحون على من سكن يورط رجل من الناس إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ها أهل بسم الله مدير ولا أقول أما بلا نانكلا أقول فرق جمندي
azlamu kala ani turabu ko yala farku jumɛn b'o ni ɲɔgɔn cɛ ani buguri ani koloni wala ko yala farku jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ an ka faamuyala nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn kelen ye adamaden bɛ filɛli kɛ ni fɛn o fɛn min ye kuran hali ka filɛli kɛ ni kuranna ye haramu don bamoy janako rahimahullah 72 ya ɲininka ka majlisu la bogo julaso akbar mufassir ko adamaden bɛ filɛli kɛ ni fɛn min ye min dagalen don k'a k'a ɲɛfɔ a ko k'a kɛ ni kɔlɔsi ye o k'a kɛ ni kuranna ye o k'a kɛ ni ji ye o k'a kɛ buguri la o k'a kɛ kuranna na o ko adamaden bɛ filɛli kɛ ni diɲɛ fɛn o fɛn min k'a bɛɛ lajɛlen ye haramu ye ko n'a kɛra istikhara ye rahimahullah wa askanahu fasiha jannati. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة. أنت أبلغ دار الافتاء فما. ويانا نتما سبون يراك بسم الله. بسوبني بلا ودي سبون يرى ويا مودرنيزي يرى. ni taara mɔgɔ de sɔrɔ o la Bamakɔ bɛ ka fara bɛ ka so bon téléphone na wallahi ne kuma ye yan a bɛ yan n'a bɛ yan n'i ka mɔgɔ ta kɛ ka ca i tɛ b'o kalama o ni i bɛ taa gɛrɛw de sigilen sɔrɔ a la Bamakɔ b'a da la dɔrɔn denmisɛnninw wala a ye a yɔrɔ bɛɛ kalan nin tɛ burusi kɔnɔ n'aw ɲɛma yɛlɛ ka se ne ma a mɛnna yan jaw yɛrɛ kura Bamakɔkaw la ka ban ala k'an bɛɛ sababa ma donc sobo modernisera f'i yɛrɛ b'a k'i ka so i kelen sisan i kelen ni kelen i bɛ so bɔ i ka gɛɲɛ n'i ka pɛrɛdi dɔn على قول جسم من عمل الشيطان. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. أيوة قد لو فنا مودرنيزي كاتي ساسينون كونا سيسا. ولا وابني كنا أمين كدي بيدن كاتي سيسا موتي باكالام. فاشي ماما نبولة نسيسا بلوشي ماما لما بيسي نانجيبيتي. الله أكبر. أجمل بمسلحة الله أكبر أدوك عليه سوا أشوف من تقول يا كرام يقول مني جو jisase buka ke jisase le ba jisase kono sa ka no go ko ni duden ku yeri bolo mo de sigai lawa a jisase ni ni yera bole ba bi ko ne gata min kadi ko dugu yere de ni buga sira de beta no ya adamaden so aneki Allahu akbar ala ka anda yuru mine ala ka anda yuru mine bloga na mana sa si ngol lama ma kono to bane إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. أقول الشيطان بيني داني بينكم العداوة كأيوة كجو يقود أن ينجى والبغضاء أن ينقليا. الخمر والميسر. لن يشوفونا. ويصدكم عن ذكر الله. أكلك أودتوك وعلى كسرام. وعن الصلاة. أكلك أودتوك وسلما. وهل أنتم منتهون. أنا كوي على يدام لوا. أما فعلما أن يدام. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أيوة تقول أنا كجدينكو. وازروا. أكاكونا شاء فإن توليتم. نعم قدو. واعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. أنا كفيل ما مكيدين كودي لا سيني من بنينلو. ليس على الذين آمنوا. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح. سبب نزول هذه الآية فيما طئنوا. الآية دي نسمع منها. هنا نفو كراي يا رسول الله. لما منكم بي نولو سارة كسر لكم بفلوني وقصوا بويان من كيتين كبيرين كولا أكتب بجسده على كسر أن عيني وليس على الذين آمنوا جناهم فيما فهموا أقول جرو متى موقع ما منون لمن يرى ولفهم من دون كفوا أكيد جبرينه والما كفوا أكيد دونيه فيما طيموا من دون كفوا إذا ما اتقوا وآمنوا نون لمن يرى سرنا على نكال لمن يرى وعملوا الصالحات نكلا كبارا نمونك ثم اتقوا وآمنوا نكلا سرنا على نكال لمن يرى ثم اتقوا وآمنوا نكلا سرنا على نكال لمن يرى والله يحب المحسنين على من يمن كلاوك صدق الله akhirnya